kazi. Tunashukuru Mungu, leo ni siku ya pili tuko pamoja na equipe provincial na kiongozi wa Kordo wa Kolwezi ambaye tuko na leo. Tunafurahi sana kumpokea na mafundisho ya leo vraiment alituonesha namna gani Kolwezi wanatumika na ilikuwa faida sana kwa mambo ya sawa kwa Bukavu. Tuko hapa tunasema karibu tena baba yetu, na sijui nasema nini juu ya coordination ya Bukavu. Anka tunashukuru sana sao RDC sao passporte tunapatikana, niko ku coordination ya Bukavu Sud Kivu. Anka bandugu balipokelea mzuri sana, tulikuwa na conference mnene, ni conference yenye kabisa ilionesha vitu mingi sana vya kutusaidia, na tunasema asante kwa Victor Katemba baba yetu na wengine wote tunashukuru. Na tulikunywa jia sao King Kong. Donc province yetu ya Lualaba mutachuchunga sana na hii maproduit mtaipata, ni jia yenye iko na dire, ni dawa moya mzuri sana yenye nasaidia kubanaume osi kubanamuke iko na mtapata kwa wingi. Tunashukuru sana namna kazi ni kazi. Pia tunasalimia viongozi wote, Kiongozi baba yetu Kustopia hivi ni